Bio sam kod bake na praznikaj i onda su oni otišli na neku zabavu. Tako sam ostao sam. Inače, bakina kuća ima 2 kata i nekoliko ulaza, stražnji i glavni ulaz. I nakon nekog vremena u kuću su došli lopovi. Ja sam bio na 2. katu. Oni su prvo donji kat pretražili, nisu ništa našli, jer baka ima novce na gornjem katu. Onda su primijetili da je netko u kući, nisu bili maskirani, ja sam ih prepoznao i onda su rekli da će me ubiti, da imaju u pištolju 3 metka, da su sva 3 metka namijenjena na mene. I onda su rekli da će me pucati. Ali sam ja nekako uspio uzeti taj pištolj, pobjeći na stražnji ulaz vrata, sakriti se iza susjedove kuće, a taj lopov je krenuo za menom, nije bio toliko brz kao što sam bio ja brz i upucao sam ga ravno u prsa. Došao sam do njega, još se malo micao, ispalio sam mu još 1 metak i otišao sam. Nakon toga bakina kuća je bila na prodaju i došli su 2 kupci, lijepo oblečeni u odijelo i ne znam, nekako sam ih uveo u kuću. Oni nisu na prvi pogled primijetili da je mrtvo tijelo u stanu, ali na kraju primijete. Taj mrtvac se nekako uspije još jedan put, kao iz horror filma, probuditi i iza mene uperiti pištolj i ubiti me. I nakon toga se samo čuju sirene policije. Sam u jednom trenutku se čulo da se neko približava, ne? I kada smo pogledali van, tako smo vidjeli da ide puno policije prema kući i nastaje kaos, ljudi su počeli trčati. I sjećam se, ja sam isto trčao s 2 frenda, išli smo po nekom polju, iza nas su bili policija i psi. Bila je neka provalija i oni su se zaustavili, a ja sam više i skočio sam kroz provaliju. Onda sam u stvari pao u neku vodu, u neke slapove i zronio na drugu stranu na kojem je bilo neko idilično selo gdje su ljudi, ne znam, mogli leteti i znam da sam onda u tom selu dosta dugo ostao. Sunčan dan, mladić ili čak dječak hoda ulicom sa fotoaparatom u ruci, fotografira oko sebe i ja letim tik iznad njega, ali u stvari ne iznad njega, nego iznad njegove sjene. Da sam pogledao gore i spazio sam veliku ogromnu kuglu promjera 20-30 metara koja ide prema meni, kako je ona išla sve bliže i bliže, kao na nekom klatnu da se ovak njihala, išla prema meni bliže i bliže i bliže, ja sam se onda, i onda je prošla, onda sam pogledao gdje, onda sam iskužio s druge strane, gle pak ide, bliže, opet je došla prema meni, opet sam se ja sagnuli i opet, i tak cijelu noć. Dakle, jedno obično tamno plavo klupko koje se kontinuirano razmatalo, pa opet samo namatalo. Nisam ja imala previše posla s tim klupkom. Nije čak bilo ni traumatično, dakle nije nekakva trauma uslijed tog odmatanja i zamatanja, jednostavno događalo se. Sve mračno oko mene. A imam osjećaj da putam u vodi ili da tonem. Mrak je pa ne vidim gdje sam. Da li sam još na površini vode ili sam već ispod. Onda osjetim da nisam sam. Da je pored mene nešto ogromno.
što ne mogu sagledati, toliko je veliko. I treba mi neko vrijeme dok shvatim da pored mene pliva kit. Gleda me onim svojim okom. Ja više ne znam čeka li on da se ja utopim, da potonem do kraja ili se sprema da me proguta. U svakom slučaju imam osjećaj bliske i neizbježne smrti. Ja bi karte mešala i ja vam se povedam. Vama ili njoj, ali budem sve pogodila. Bila sam u Varaždinu i bila je tamo jedna vračara. Pitala me da li hoće da mi gata i rekla sam ne, nemam novca. I rekla je dobro, sve će se to tebi vratiti i onda sam uzela kruh i vudrila sam ju. I onda sam počela bježati. Šetala sam sama po cesti, znači bila je noć, od tete do bake, znači mala udaljenost. I čekao me vuk. I taj pogled s kojim smo se susreli on i ja, to mi je ostalo još dan danas zarezano u sjećanje. Ja sam bila s tom ženom i onda pogledam sebe, bila sam krvava na trbuhu. Pogledam nju, ona je bila sva krvava, onak se okrenem iza sebe i onda sam ugledala jednu prekrasnu plažu, prekrasno more i tam dalje prekrasnu oazu. I tu je išao taj glumac još s nekim i on je bio krvav i od te oaze prema meni po tom moru je tak tekel potok krvi. Velika puna zdjela perli ili bisera. Uglavnom, stalno se prosipavaju te zdjele biseri po cijeloj prostoriji. I porculanski tanjuri iz zdjele se razbijaju. Moja kćer i ja pečemo bebu u pečnici. Izvadimo bebu van iz pečnice da stavi malo začina. Beba se slatko promiškolji. Ja se užasno naljutim. Kako su bezobrazni. Prodali su mi živu bebu. Koja drskost. I onda ju pipkam, ono slatka je. Možda ju nismo previše ozlijedili, mogli bi je zadržati živu. Prvi je došao jedan i nek si malo čudovište i onda jedno veliko čudovište. Ali prvo smo spali i onda tek je došlo čudovište i neslo me. Puno godina, možda 20-ak za redom, sanjala sam najčešće ljude bez lica. U snovima sretala sam ih na raznim mjestima, vrlo često ovdje u Čakovečkom parku. U snu sam im željela uglavnom prići, dotaći ih za rame i željela sam da se okrenu i da im vidim lica, ali gotovo uvijek tih lica nije bilo. Eto tako, prije možda 12 godina otprilike sam napokon sanjala, dakle, čovjeka koji je imao lice i može se reći da je to bila prekretnica u mojim snima. Imao je lice koje ja nikad nisam vidjela, imao je naočale, dakle, imao je detalj kojeg ja nikad u snovima nisam vidjela. I eto, tako smješkao se. Ja sam na taj san zaboravila i
mjesec i pol zapravo nakon tog sna ja sam tog čovjeka zaista i fizički upoznala. Ja sam se u njegove oči zaljubila i tako njegovu dušu i to je to. Ja mislim da je to bio Isus on, kojega sam ja upoznala i sretna sam, hvala Bogu. Ja mislim da ćemo biti do kraja života, da je to Isus meni njega poslao. Da me spasi. Mislim da živimo skupa i da budem sretna i sretna sam i eto, sretna sam, ma svoje 3 djece imamo i živimo sretno i nema svađe, nema prepirke, nema, nikad u životu nije digao na mene ruku da me udari. Kak ima problema i kako varaju i pijaju i sve to.